RDF cyangwa se Rwanda Defense Force yashyize itangazo hanze ivuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku isaha y'isa 5 ingabo 3 z'igihugu cya Kongo zinjiye ku mupaka uri Rubavu mu murenge wa Rubavu, zari zifite intwaro zo mu bwoko bwa AK47, magazine enye n'amasasu agera mu 105. Bivugwa yuko umusirikare umwe yitwa Sergeant Asumani Mupenda Temeti w'imyaka 30 na Koporo Anyas Kankoyi Rusiya w'imyaka 28 bari batatu ari kumwe yahise araswa ubwo yageragezaga kuba yarasa ku ngabo z'u Rwanda, ndetse igisirikare cya Kongo kugeza ubu kikaba ntacyo kiratangaza kuri ibi ngibi. Ariko mu byinshi wagenda umenya nuko aba basirikare banabasaka babasanganye ibiyobyabwenge bya cannabis. Ni inkuru rero ikomeje kugenda yibazwaho ukuntu ingabo z'ikindi gihugu zishobora kuza zikinjira ku mupaka ndetse bakagerageza no kurasa ku ngabo zishinzwe umutekano. Ni ibintu rero bitumvikana ndetse biri buze kugenda biteza umwuka mubi hariya ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na demokarasi ya Kongo. Ubwo rero tukaba turi buze kugenda tubamenyera ngo byifashe gute, ariko nyamuneka abaturage b'Igisenyi nk'uko leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ibivuga, mwebwe icyo mugomba kugira ni ukwizera ingabo z'u Rwanda kuko ziba ziri maso kandi ziba zibereyeho kugira ngo zibarindire umutekano. Ubwo rero turaza kugenda tubakurikiranira ukuntu bimeze. Murakoze cyane.